Musaisia mwendwane twasiokethia saa ile itialitie endateka miongo elina indi otono nina kwa dhani kwete madhangu elini kwete dhangu ya The Standard ne dhangu ya The Daily Nation audio we dhangu ya The Standard wandikitwe President Stop This na indi ni mawoma konete zile viduke ya jitwa yumunani wayo kuya witima ngalikonisi ya county ya Nyeri Othaya yi mukonete ulawa munini wa President Rigathi Gachagua idhanguni ya The Standard ya The Daily Nation audio wandikitwe Wambui fights equity auction over 8 billion debt na indi wena mundu mukosu kuitwa Mary Wambui ukutuika indi ebinda yimwe ni business woman kana ni mwana biashara na niwe ukona nitwe na mbesa isu 8 billion ukutwika indi pengi wa equity noto na ku auction kana indi kuka kwa sindo yake nundu wa kwithiwa ataitwe mbesa isu maovu wangine dhanguni ya The Daily Nation maovu makonete indi how rogue police planned attack on Gachagua kana indi undu mawabisa amwe meutwika mayekite uniform indi mamo atake ye mundu Gachagua kuya otono na kuya county ya Nyeri mauvo wange meidangune yini mauvo makonete amanyiwa kana skulu cia kuya cost undo indi sithi twesi na law turnout kana indi kwitha itu amanyiwa matana apika skulu tondo violate mauvo wange meidangune ye makonete uteti ini kana indi aida kana muka wa mututia Raila Odinga kwithiwa indi athokise etambia ya President William Ruto kumonenga kutwika ambassador wa UNEP bandi ya Kenya mavwasuni withangi unengelelia indi ko kubetwa mbe kusisia idhangu ya The Standard tambelelia indi mauvo alame idhangu ne ya kele ni mauvo makonete indi undu ed teachers kana anene mama school medhi wa matonga kumanage amanyigwa aingi kana namba nene ya amanyigwa na bado mainengane top results kana okethia amanyigwa suno aingi skulu inde nime ubita mutiani undu violate na inde kwituka kana amanyigwa su oneka kwithwa matona ku cop kana matona kwitha mayomesia amaundu amwe bo skulu ni amanyigwa su bado no methe wa maki excel kana kubita amutiani na inde kwisa ku admitiwa kana kubika ndene wa imanisio cia yulu edhangu yelete kana kindu kile kituma anene asu mama sukulu indi matona kwithiwa maimeneji cia na isu mbingi ona ikwitha ibita mutie na kuthi university kindu chambe ni kwithiwa metha na strong leadership kana kwithiwa tongo iwo withia wa indi we wa vina muno ni matwaya cio tongo iwo ndu violate kindu chake ile masiana cia muno ni discipline ya amanyigwa na discipline ya alimu na indi discipline ona ya omo ta anene mama skulu ni meka kindu kikawa teamwork ukethila indi mayuthu kuma methukuma mengwatani onthe amanyigwa na alimu na pia pe kindu kingi kitawa parental involvement ukethia musiaino kuthi skulu kama na mwana wake aende yata no kweba visu ndu violate na indi maundu asu metwika indi nimo matumite ma ed teacher kana anene mama sukulu indi methwa matona kumanage amanyigwa aingi na indi mayesa kubita mutiani kwangeleka nyalwa nangeto skulu kwitwa Asumbi Girls High School wituka na ona umisi amanyigwa amana kenda ne 14 kuthi university mauvo wasu meidhanguni ya kele idhanguni ya kele mauvo makonete kisomo ni kana na masukulu maingi ma secondary school ku ya Mount Kenya medito matana ambako sioka skulu nundu kana main risk ya kubinga skulu nundu akwithiwa amanigwa maina sioka skulu ni ende kwitwika kana vena school isi ya C3 na C4 situka kana nito na ku remain empty nundu akwithiwa amanigwa la meusoka skulu na nini oithangu ni ya kele ni maovo makonete mundu umwe ula unomiwe ni ngite ende kwituka musi wake ula gwikuyanga likone isia rwai ni wende na kumanda mbesa kana mena financial strain nundu wa kwithiwa mundu su ni wona breadwinner wo nunomiwe ni ngite na ende kwituka Peter Wachira na miaka 43 na ni muimi kana na landu maitha cia nguku na etwika kana
October last year ni waendie kona nguko siake undu siende nundu akwithiwa asembanĩtie na mbua ndikauwe nundu mbua yaua lelo la wisila kasise nguko siake indi no thuka na ko ati andu ayosisia nguko na inde ibika ayethela ngite imwe ya isa mabata make na inde after kungangana na ngitesu ya muuma angangana amyuwa na inde kwitukanela ya muumie ni waende hospital la waiba kuve aenda obwa athambwa na obwa lakini nda tono la singano utawa utuika wakusiya yetu rabies vaccine nda tonwa nundu aisie ndena mbesa after short period of time kana binde kube inde mundu washira ni wambeye ku complain na fatigue ambia kwa sanu kuwa ni mutwe kitauki uni kiune na chambe ya kumbuka wethe lainde kibwa atondo cha dhambi tuchande na kudhuka asio kasibitali na inde etuika ni die hard wa Manchester United na inde kutuika kana akuye matuko 17 20 January 17th 2026 mwakani aende na ukwata uiti hospitalini wa Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital na musi wake wetuka na wende na kumbanya silingi ngili maneli ila watu wetu hospitali ni kenda matone kwivia bill ya hospitali idhangu ni ya katatu ya The Standard ende mauvo makonetie Crispinas Wafula etuka nani waambie initiative kana mubango mo wako support siana ila asia mo mekiwe kana meyela na indi mundu we mundu kutwa Jacob Zuma asia ni president wa South Africa asia malama inge no komana na inmates kana bungwa su na inde media wa me worried kana mena kimako kingi kukonia siana sio na freedom yo ene na inde asia mamukula siai my children safe are they still in school siana sia kwa siende hata no siende na kusoma na kasa kana kiundi kituma thiwa ena wia mwingi kana ena wa mwingi na inde na ke Wafula initiative yake ICA ni kunenga siana ila aithe mo kana si mo obeni manenga fees ikamanenga uniform ikamanenga sindu cia kusoma kana learning materials na pia kwithiwa ainenga counseling na ende na manewa miongo 3 na ana ala ende wiki biti kwikithia kana mesukulu ni maende ya kusoma undu vailete Idango no yo ya gatatu ende bena maovo makonete mira na ende kwituka kana bena mwe wa kuthosia mira na ende wetu ni Meru Governor Mundu Isaac Mutuma ayasya kana ni bill dina mbobe tukidwa na yetwa promotion bill 2025 yasya kana yolo tete kubetanga exporters kana ndo alainde medha wa make thosia mira nde sianza yolo tote pia kumina speed ni asende wisikana ende ela wona probox kana kamota kasembete muno ya wakasembeta kakwite mirana ende mweya ni wakola speed siku akwikithia kana kila ngali yonde eketha ikuwa mira bundi neje na fridge na ende fridge siku akwikithia kana pai ila speed mbinge sia mateleba masemba nikenda mabiche mirai suite nthuku na mamebiche on time na inde pia ainena ne waisie kana pia withila ando alame ku export ni matuma aimi na mo alame uta miraba ande ya Kenya matakwata mbeso ndo bailete na inde kiuki matulia ta aimi imamira Idanguni ya katatu indi bena maovo makoneti faith leaders kana indi atongoi mandeni si kibadhukanyo indi ni matumiki kana ni maende na utumika kunenga ne ma warning kana ukanyo indi wa maundu mobi nduku uwanzebe kuyanga likoni siagarisa na muno kwi andwala kana aithi ma indo kunga likoni na indi kuituka kana metumika nundu wa kwithiwa nimo metha na impact nene kana indi ni methukia wa muno ni aithi asu na indi kuituka kana bena project imwe ikwitwa Weather and Climate Information Services ya bande ya Kenya ne kwetu mbau ni UK foreign kana indi andomanga likoni sia UK na indi yituka kana menda
kelelo kinene cha project isu ni kwikithia kana pastoralist kana ndwa aithiaya manya muiswindi maina kunika muno no bindu kuwanzebe kana indi ilambua ya makuwa uketha ni mebangite maikese kukunika muno na indi mavwa suma idhanguni ya katatu tuikilanilie idhanguni ya kana ya The Standard indi ni mavwa mama bithukia kana indi kiko kimwekela kikikia nani wayo ku ya Nyeri County Othaya witima ilainde munini wa president ola wae munini wa president kana DCP leader Rigathi Gachagua indi obithukiwe na indi gutuka kana asikale alama make it a plain clothes nimatu ikise nzeve ya kwiticha medhu ikanisa ni usuwa Anglican Church of Kenya kuya witima na indi ki chatuma aiki aingi alama ikanisa ni bamona tona tunini na tukenge tukunika muno ni nzeve su na indi kuituka kana yi target ite mundu Rigathi Gachagua na make ndene wakiko kiu kana ndene wa evithukia yu ngalimo ya Gachagua ni bibiwe na inde pia inge ya anana make ya vandalizo kana sianangwa na inde pia kutuka kanae andwasu kana andwasu mekwika kiu metumia mabuti ma AK47 alainde meutu ikasi yake 7 batena kitumi no na kiu kuete panic kana awuya mwingi muno na mububwano kanisani na indi Rigathi Gachagua ainena aise President William Ruto has sent kana indi Ruto notumete killer squad kana indi ngudu ya ando moke mowae mundu Gachagua kana athaithi ala indi me kanisani usuwa wetema SCK Church na indi kuyasya ibinda ekube ende newesia kunena na asia after maundwa on the mekeka we save na ende asia kiukito no mutelemia kwanzia onemwe we ende ya ende kutwaisa mandu make mauteti otatene na ende not sine waise no kusakwita kibila to president 2027 mavwasume dhanguni ya kana dhanguni ya katano ende ni maboma konete ODM ulamuaniko wikatikati wa ODM kana members ma ODM ni wende kwitha wi munene ndo kwitha Oburu Odinga nola endo kusukumia chama kita ODM bado kikalendeni wa broad based serikali ya broad based na kwata ambao mundu President William Ruto na ende bya lange ngalikoni ingi alake akina Edwin Sifuna na group yake meku insist kana ODM iketha inenga na their own presidential candidate mwakani wa 2027 na ende kasema ika kinu ndo akwithiwa onela Raila Waithayo kiu nicho cha mubango wa kwisa kunenga ne candidate ODM na ende na kwangalikoni ino ingi mundu Oburu Odinga na ke asema mendini wa serikali nikenda meya line deni wa broad based government mvua su numethila idhanguni ya katano ya The Standard idhanguni ya dhatu indi na wabe maboma konetie na musi kuita elephants kana nzo na indi kuituka kana nthi ya Kenya ni kwithiwa iki host kana ikithwa na meeting ya kunena nisi ya maundumana muisi kuitwa nzo na climate nzo situka kana ni play a critical role kana si bata muno ndeni wa ku maintain maunduma ecosystem bande ya Kenya na inde Emmanuel Ndiema ulani we munene wa Earth Sciences and ni wa National Museum of Kenya yasekana maundu amwe kana mawe kwamwe na muisi kwitwa nzosika ni support ya biodiversity kana kwethiwa inde ni siaete maundu masio ndini wa mwikalo wa mundu maundu amwe yika yasia kana nzo unitumeka muno inde kubetanga ila canopies disika na ila mwathikithekane muona mimemwe kana ni mitimwe imete kwatanite na yunzo ulesi silabukate ni siananga sikwananga yano kethila ikanopisi waundu si kwatanite nzo yesilabu withiane sianekania sindu isu naende kuinenga mite freedom ya kuyana undo violate kindu cha kele nzo usieka ni disperse acids kana ni naikasia ila ya kunania matu inde withia mite kana mbeu ila sebe ukithekane nise uma bandu mamwe siathi bandu bange na inde pia ni situma inde bethiwa na kewo ndene wa itheka na inde kiu kutuma inde mimea ila yebe ukithekane inde ithiwa yina kewo cha kuyana na ndika kauke
Idangu no yana na tu ende bena maubo wangi makoneti Deputy President Mundu Kithure Kindiki na ende pia ende niwonekie ainena na kuvudhisia some of the opposition leaders alame kubua mubango wa oiti wa NHIF mayase kana wailete kuscrapiwa na ende siya mubango utongwewe ni former Deputy President Mundu Rigathi Gachagua wako scrap kendo keke kuitwa SHA ta mubango wa SHA na indi ainena ndene wamboya imwe ila sitwaye kuya maemba Soin Sigowet indi ilaye kilioni mbunge kiucha Sigowet county ya Kericho Kindiki ene waisye kana andwame opposition me out of tita me kuelewa ni mawendi makana realities ila Kenya amekwenda kana madhinala Kenya makwete kuisilila na yase kanaye mubango tawa taifa care unambelelwe mubangoni wa SHA kana yase kana about 29 million Kenyans ni maende kutetheka ni mubango su wa SHA bande ya Kenya Mabu asunu medele dhangu ni ya dhanda tu idhangu ni ya muunza ni mba makoneti ya Mundu Gachagua indi undu wende na kukita kuikidaka na kisi yokia kecha Mount Kenya ndana akibedwa ni President Ruto mabu asunu medele dhangu ni ya muunza idhangu ni ya nani mba makoneti indi andwamwe anaindi meudhukuma NHIF matona kwasi ya mawea nundu wa mubango wa SHA kuimplementiwa tukila nilie dhangu ni ye kumi ni mba makoneti indi mundu muka ende okwetwa arid and semi-arid land CS mundu kwetwa Beatrice Askula na ende ube noka wake ukonetie mundu ma mubango wende na kuika kuyenga likoni sa West Pokot na tukana tuika watu sisio mundu oko kubidhanguni yeuni kaenda tuseka tuni kuyana likoni sia Homa Bay ende ando kana ekali maku ende mena wia mwingi nundu wakwethwa ni matona kwa evictwa kana kubetangwa kula mekalite nikenda bena mundu mastima laini sia stima siende kubangithwa undo siku ikiwa kisioni kuuko mundu James Orengo ainena ameye mona mwa makwibetanga bebinda muketha mwi force wa kwibetanga nikana laini isu sia stima sisile kula mwikala galikoni sia Naivasha ende bena muyumbe ende wendi yote na directives yake somo na asia ende amanyigwa ala megrade 10 ni maelete ende kwikalamusi maikadhi skulu dhangu ni ya kana watunga likoni isia webuye pio na asia amwe ende methiwe mendeni wa risk ya kuikiwa ndini nundu wa kwithiwa maibitha amanigwa ala me aito ende kuituka kana amanyigwa amwe ni maneka mutiani me aito na ende kuituka kana Mose uondo kwithiwa aibitha mumanigwa ni kwithiwa ni muito nukose wetambia ya meo galiko ni sia Homa Bay ende contractors alama nenge to contract sia kutethia kuuna maiku thukuma contracts undu bailete mewa kana ne me kuibatwa na wesu inongo mundu nge na bandu maketha matona ku claim mbesa sio katu niketha ngoye ya the standard kasoletwe mundu momwe ekete angwa sia blue ne ikandikwa ODM CIC my people I am taking you to Canaan ekite malatu manene pyumane neona ke na bambe wake bena kibo chandikitwe 2027 kilometers siolotete mbele mavoasu medangoni ya the standard oko kube ende na watu kunikile idango ya the Daily Nation na ende ujuwe dango lena utababe mundu mukwa kutwa Mary Wambui tuika kana ibindani la Ruto walikile kibilani Wambui aina bahati mbinge nundu wako dhiwani wakwati 2.5 billion abetangi we 2.5 billion tax ndene wawea wake ende kutuka kana wea ula wathukuma pia ni wageni a lot of multi-billion shillings nundu wa kwithiwa wanengetu ya waku import kana kwithwa food stuff kuma nde sianza na pia ni wanengiwe uya musiona ende oyu tunena ende aende na kukita kuiba mbilo yake iloto yetu ni wengi wa Equity tuise dhango ya kele ikonete mundu makisomo na ende yaite kana national schools kana alama sukulu ma national maende kana mena low intake ya grade 10 na ende kuitwika kana ende maskulu lama sub county na lama county
mwana nya kana already ni mana enroll half kana nearly half of their learners data la yumye kwa Ministry of Education yonania kana sub county na county schools mewane most you already half of their learners kwithwa indi malikite masukulu ne ngalikwen ilenge 80,000 kwituka kana pena manigwa gili miongo na alamata namba ku report kisomo niki cha grade 10 na indi unu nenga nite undu category ya sukulu indi undu amanigwa maende kwithwa my transist kulika kila grade ya 10 ithangu ne oye ya keli indi ibe na movo makonetie o kisomo mayutika kana silingi billion 11 nisio mathie ala indi Ministry of Education itaitwe ni kana matono kwitha matono kunengwa textbooks kana kuano kwa textbooks na indi movo ama humanite kula kwe mundu CS wa Education Ogamba. Okay. Tuisisia idhanguni ya kana ende ni movo asu nini na kwelesa Mary Wambui kwithwa ende ataitwe mbesa mbingi idhanguni ya thantha ni movo makonetie mundui muka wa mututia Raila Odinga na ende ebu akitetea nominations yake na yasia thank you kana ni watu ngia mubea andu ala ende mana kwiro kumukathia nundu wa kunengwa kibila kiuna yasia kana this is an honor ni moloto aine wa moloto asia kwake ewa no kindu kiseo na indi ainena aisie no one will intimidate me na bai mundu esa kumone dia kana kumwete kumoneta when peke budia nundu wa kwithwa the Lord is my shepherd isu nindeto sia mundu Miss Aida Odinga tusise katuni ketha ngoye na koka soleto maundu makonetie basari na campaign na inde bau nikindu kigwa hata takebingwe bambe ubasoleto ikunia ye na mbesa na yikandikwa basari ngalikweno inge pakandikwa campaign na yikeke wa X imobo makonetie campaign na maundu makonetie kisomo na inde musisa mwendwa betikile nini okunikili wa edhangu kana mamadhangu bau na inde Datika mbuzo sokete ende tidatina na nesia maundu makonetie aka kana mwaitu na utongoi uwaba ndi ya Kenya tuithi wana umwe wa tongoi na ende musaisa mwendo ni na udhota withi wanaitu ndini wa unena ni usu na ututumie kulo yaku kana woni waku nambani ya ili itatokenda imwe itano tuithi watu live ngalikoni ya Facebook na ngalikoni ya YouTube nikenda unena nya witu withi weno wote vyo kwa kunita wa Caroline mwenu wa muteti nduka dhivasa ni tusiofedeti.